Dumela Moi o amoetswe ho leihlo la setjhaba phirimaneng ena. Dipalangwang tsa barutwana di poaneng. Sena se tla ka mora kotsi ya barutwana e bileng Vanderbilt Park beke e fetileng moo barutwana ba 14 ba ileng ba hlokahala athe ba bang ba iswa sepetlele. Kotsi ena e entseng dihloho naha ka bophara e tsositse dipotso tse ngata ka polokeho ya dipalangwang tsa barutwana. Ho utlwa olwanyane ka hore na ho ka etswa eng ho thibela bothata bona nakong e tlang ke amohela jwalo mo commissionera wa commission ya ditokelo tsa botho e leng Tshepo Madlingozi ka lehlakoreng le leng ke na le jwalo le Thabo Maponya ho tswa Greater Johannesburg Learner Transport Organisation mmoho le Matekanye ho tswa lekgotleng la naha la taolo ya dikolo. Bahlomphehi ke la amohela ho leihlo la setjhaba phirimaneng ena. Ntate Matekanye ke a tshepa ho lwena wa nkutlwa. Phirimaneng ena ra o dumedisa Tshidiso le ba mamedi ba hao le bang ba ikanna e le Maponya le mo commissioner. Ke lebohile haholo ntate Matekanye. Commissioner ha re qala ka wena le entse dipatlisiso mane provinceng ya North West ka polokeho ya dipalangwang tsa barutwana. Hantle le ne le susumetswa keng? O tla hopola hore ka Manta beke e fetileng re tlisitse report ena. Ntho e bohloko hore ha ne re etsa report le re thometse phone call hore mane Gauteng ho so hlokahetse bana ba itseng. Report ena re qadile ka taba hore ha re ya dikolong be matitjhere alla le batswadi balla hore di basi di di-taxi tse tsamaisang bana di overloaded hore di maemong a matle. Ba mballa ka hore bana bana le diqhwadi ha ba included di transporteng tseo. Ditletlebo tseno ke hore bana balla ka taba ya hore bana ba bangata ba thousand ha ba part ya scheme seo even though ba qualify. So ra bona hore tlamehile re etse diphuputso ha se pele re etsa phuputso tsena ka 2014 re entse diphuputso tsena ko Eastern Cape hobane nako le nako re thola ditletlebo ho tswa di-teachering di-SGB le ho tswa di batswading hore scholar transport is a good system ba rona le ntho tse ngata tse sa sebetseng hantle. Jwale le fumaneng re fumane hore ho na le dikgeo tse ngata. Taba ya pele ke hore bana ba more than 40,000 ba tlamehile ho ba party ya ntho eo ba excluded. Ya bobedi re thotse hore ha ona budgeting e lekaneng. Ya boraro re thotse hore ho na le dikolo tse ngata tse seng maemong a matle tse tsamaisang bana bana. Ya bone ke taba ya hore batho ba tsamaisang bana bao di-drivers ha ba checkiwe ha ba vetiwe ka nako le nako. Ho hlokomela hore ha bana di-criminal record, ho hlokomela hore ha se batho ba di-sexual register mo sexual register. Ntho ke hore re bone hore lefapha la dikolo or basic education le lefapha la transport ha ba buisane. O mong ga ha se boikarabelo ba ka ba mare ha se boikarabelo ba ka. So re batla ba sebisane hantle. Engwe bohloko hore re hlokomela hore ho taba ya hore bana ba iso dikolong tse very far ke taba hore ha hona dikolo tse ntle mo batho ba dulang teng. Ha ke kene mo ntate Maponya ana ka 2026 re tlameha bentse re bua ka mathata mofuta o ho ya ka nna ke bona bothata bo ka re batho ba tshabela di-responsibilities tsa bona from the department. Ke nahana hore jwale ka sebaka se nkebe setse re bua ka tsela e nngwe re sa bue ka lenane le re leng ko lona yaanong re sa discussa safety le taba tsa hore bana ba gobala yang le di-loadings leng. Because now ha re latela ka tsela right from the Department of Education ha ba batlo ba involved le rona ba transport, and the schools don't want to engage le rona ba transport. And then as for the Department of Transport, they are misleading us, even misleading everyone. Information when they go on national TV ba inform about ka tsela engwe ha bana le rona ba informa na sa empa dikolo tse seng maemong a hande dikoloi tse seng maemong a hande ke tsa lona ke yes ke tsa rona dikoloi empa hona le channel e tshwantse re shebe ko yona rona re butse di-organizations hore re kgone ho atometsa all these departments re be in one so that we can have the one le puo e lengwe. So the only difference here is that when the government ya rona o bua mantswe hore motho kaofela o na le tokelo ya operator,
mara ha o thomona le mathata they are allocating batho ba ka mo rona ba sekolo in which some of the things tse tsalang batho ba re kgone ba control ka bane a ba ka mo ara di associations le ding ha re tle wena ntate Matekane taba eo nka e botsa mona ke hore na le batswadi ke mekgwa e feng eo le sebedisang ha le batlela bana ba lona dipalangwang ke a leboha Tshidiso ke se ke dumedisitse ba mamedi ke mekgwa e mengata ya go batlela bana di transport ke batswadi o tsebe gore nako e nngwe batswadi he ba setse ba le disparate ba batla transport e nngwe le engwe. That's the first thing. The second thing, batswadi ha bana tsebo ya gore na transport ena e roadworthy transport ena mokganni wa yona o na le dipampiri mong wa transport ke mang ntho tse tshwana le tseo jwale batswadi ba nka anything etang that's why a household tsweletse kotsi o fumana hore he bana le tsebo ba batisisa ba fumana hore koloi ena is not roadworthy koloi ena mokganni wa teng hana dipampiri mokganni ona wa like bana ba Vanderbijl Park mokganni one he re utlwa ha re tsebe re ke nnete na wa re utlwa go thona now dile for now ne second times a wonne ha re tsebe re na etse so batswadi he ba bata transport ha ba tsebe gore na ba tshwantse ba lebelle eng and that's the private transport. And then when it comes to the bus, so the provider get department, ba bolelwa batswadi fela hore no bus ke eo namela ha ba tsebo rena tender e tsamaile jwang ya wina ke mang wa teng di bus tsa teng di jwang and tse tsona le tseo so rena re a short change as batswadi ke di private scholar transport le di transport ena e providang ke department ka baka la hore ha re tsebe rena re disparate re batlela bana ba rena di transport re fiwa di transport tse le reng they are not roadworthy di driver tsa teng a dina di pampiri di driver tsa teng are responsible and to tsona le se ke kopa o e tshwara jalo re fetele mabenkeleng mo re fetela mabenkeleng ha re khutla mona re tlo kena mokgahlelong wa bobedi wa lenaneo lena la Leihlo la Setjhaba. Moya re boela go amohele lenaneo lena la Leihlo la Setjhaba phirimaneng yena re tsepamisitse maikutlo a rona polokeong ya dipalangwang tsa barutwana ke buisana le bahlomphehi bao ke ba memmeng ka ro diphaposi tsena tsa kgaso ha ke supe fela mmoi hore re ne re boetse re memme lefapha la thuto provinseng yana ya Gauteng empa ha le aka la khona o finyella ka diphaposing tsa rona tsa kgaso empa re tla ba batla jalo ka o sontse utlwa hore tse ding tsa dintlha di hloka bona gore ba tlo arabela tabeng yana ke tshepiso yo re etsang kwana ho Leihlo la Setjhaba. Ntate Matekane ke utlwa mona o bua ka taba ya hore batswadi ha ba tsebe hore na ba ka etsa eng kapa ba fumana dipalangwang tsa barutwana ka tsela jwang hobane kana kongwe ba di batla jwalo ba se ba le tsietsing boikarabelo ba lona jwalo ka ba etapele ba batswadi ke bofeng le netefatsa jwang hore batswadi ba fumana thuto tsena tse hletse o buang ka tsona. Re boleletse batswadi hore as much as ba sa tsebe hore ba tshwantse ba shebe eng mara se shebe hang ke hore na driver o na le license na koloi e ha e sepela mo strate ha o bone strata na ba shebe ntse tsona tso mavili a koloi hore na koloi e dumeletse o tsamaya mo strate ba se ke ba dumela gore koloi e be overload ka baka la hore ka nnete le o tswella mistake nyane e menyane fela bana ba le mala ka o fela bona if they are overload ka re o thola hore koloi e na metsang batho ba 10 ina le batho ba 30 mme le tlamela le swabile ntate Matekane ke kotsi ena
ne ke supa gore le tlameha le swabile ebile le bohloko ke kotsi ena e sa tswa etsagala. A kholo le maabane le la botlhano ke re ka la botlhano maabane ka la botlhano ne le memorial service ka Saturday 9 bana ba 9 ba bolokilwe and then maabane re bolokile 3 o santse o tlo boloka go a liwa fela ha re kore ha o bona ba de padi le ntho tsele ha o ikgotlelele o a tshaba lo ya le hum fela ha o ka mogomong o swantse o le ha re tshwara jalo ntate Matakane ha re tshwara jalo ntate Matakane re tla boela go khutlela ho yona ntate Mapone le bea boikarabelo ho mmuso ba bohlaswa ba lona ka mantswe mang ha le bua ka taba ya hore dipalangwang ke tsa lona ra tseba ebile re a bona hore ba bang ba bakganni ba lona ke bakganni ba khannang bohlaswa ditseleng mona ka se sebaka a ke re bea bohlaswa ro fe mmuso ntho re bolelang rona gore mmuso wa distance in terms of when it comes to go tabeng ya scholar transport gore ke batho ba le reng ba ipela go hole ha o tla prokotse tshwanang le ba itlhagisa and they want to act. So rona re le scholar fana ka mohlala wa sena se buang ka sona re dula le bona re bua le Department of Transport re dule re montshane le bona dithoto tse di tlhokang re ba kopa law enforcement ba etse ka nako tsohle re ba visible on the road to help us to deal le di problems tse tshwanang le tseo re le ko scholar transport re la ka la lona re be regulated ka tsela tse leng hantle re tle re thuse le rona from the department ya rona re thuse ka tsona dikoloi tse ke tsa gale remember dikoloi tse di fitlhile le dintšha le tsona jala ile tsa gale di batla mebile nna le wena ga dumelana ga di maimong a nepaitseng yes but now akere re tla mo tabeng yo re tshwantse re tere lokise tabe yo re koloi tsa di fitlhile di tsentšha now mo department ya rona re leng go yona go business ya rona re ranang it's a hand to mouth business ya rona re ranang and we are not being subsidized by the government mmuso wa rona o re thusi ka letho mo running a business so dikoloi tse di be di tsofale motho a hloleya le gore a ka ba le funding o ra ka reka koloi ntšha o ra ka ba lukisa koloi eo ka re business re rana ka business e tswang from letsong to letso sometimes we don't even get paid and ha ona mo re thusalang teng go mmusong wa rona so ntho ne re bolela rona re kopa re ko masepala wa rona re kopa as much as ba ntse taxi recap le rona re ko skola re kopa le rona ba ka ba re shebe gore re tlo gona go tlosa dikoloi tse gale mo strateng re tle re fumane koloi tse tlo bang di loketse gore re operate ka tsona mo tseleng commissioner ha o mametse ntate Matakane o mametse ntate Maponya le dipuisano tse dintse o bileng le tsona kwano SABC ana re ka re hona le tshebedisano pakeng tsa bohle ba amehang polokehong ya dipalangwang tsa barutwana kapa tshebedisano e hlile hae ha o hlile ba mametse hantle ha re diphapusano tsa di bontsha gore ha ona tshebedisano e hantle ya pele ke mafapha jwa ke tshule mafapha a transport le lefapha la basic education ha ba buisane hantle o ka fitla province tshwa le Northwest ha o ya lefapha le one ba ga se boikarabelo ba rona ke boikarabelo ba bana ke ya pele yo then ya bobedi ke provincial to national le temo ho na le sekgeo se big ya boraro ke hore di private scholar transport ha di regulate hantle gobane di private jwale unlike tse subsidized tsena tsa mmuso mo na le di contractor ho na le ntho tse ntle ena ke contractor between the parents le di private transporters di contracts tse tlemle re di shebe gore re bona re le commissioner tlisa kwa di contracts re di shebe gore they are fair contracts but hape dina le all the stipulations tse tlemle di beteng di LGB le dikolo sometimes di re rona ntho tse di transport se taba tsa rona ke taba tsa di parents le taba tsa mafapha so ntho re kopa go tlemle re dule fatshe kaofela hobane mona re bua ka bana ba rona ha se nako ya gore re apportionne blame ke nako gore re etse diphetho tse lokileng ya bobedi ke taba ya bobodu corruption re thotse go na le corruption e ngata corruption ho na le corruption ya some operators ba se bui nnete ka maemo a di koloi tsa bone the roadworthiness ba bua maka ka department ho na le bobodu bo bongata bobodu ba di tender bobodu ba procurement le bobodu ba re la ba bona gore di subsidized transport ha di
maemong a matle ha ba etse neso bane ba nka tjotjo so taba ya bobodu ke taba e re worryang haholo. Empa commissioner a re ka re la di tshwara dikopano le bohle ba amehang ho kenyeletsa le bana ba dipalangwang tsa barutwana. Ha ne re fana ka report ya rona last week MEC wa transport o bile teng re be le di-trade unions di be teng le ba di-association tsa di-transport so re fana ka report mara hape re entse hore e be sebaka opportunity ya hore ba buisane so re itse re tlo ba le a platform re be le legislation le yone legislation tlemile be teng hobane legislation le bone ba re thusa ka melao hobane ha re sheba melao e teng melao e teng ba re na le di-gaps tse ngata gap e kgolo-kgolo ke hore re tlamehile transport e nngwe le nngwe e be marked go bona le gore ke ya scholar transport ha se taxi ke scholar transport ya bobedi re tlamehile go be le di-vetting ya di-driver gore vetting driver ka se vetting driver every 2 years tlamehile every year o mo vet o shebe gore o hana criminal record o na le license ha re tshware mona re fetela mabenkeleng re tla boela khutlela ho yona moi ha re fetele mokgahlelong wa boraro ka ho ya mabenkeleng hang ha khutla mona re tlo phethela lenaneo lena. Moi re boela go amohela hape mokgahlelong ona wa boraro e bile e le wa go qetela wa leihlo la setjhaba re buisana ka polokelo ya dipalangwang tsa barutwana ho latela maemo a ho hlokahala ha barutwana ba 14 ba bang ba iswa sepetlele mane Vanderbijlpark mona provinseng ya Gauteng. Commissioner ke eng se ka etswang ho netefatsa hore tharollo ya fihlellwa mathateng ana jwalo ka o so hlalositse hore ha ho mang kapa mang mohlomong ya tlamehang ho bewa molato ka nako ena re tlameha re fumane tharollo. So report ya rona ina le ditaelo tse very clear re entse directives ya pele hore re kopa report e tswang jointly department tsa transport le department ya education tlamehile be joint report hore ba se ka ba rasi aka e be joint report e tlamehile bue ka ntho tse ngata ya pele e bue ka hore ba tloetsa law enforcement e jwang ya bobedi e tlamehile bue hore bana ba excluded ba tlo ba kenya jwang ya boraro ke bana ba qhwadileng tlamehile ba kenyeletswe mo ya bofo ke taba ya go patalwa di-transporter batho ba di-transporter le bone bale ba gore ga ba patalwe ka nako ha ba sa patalwe ka nako le bone ba kgatha di-corners ba overloader ha ba lokise dikoloi bana ba thole payment backlog so re within 180 days tlamehile payment backlog e be teng ya go qetela ke go tlamehile go be le review ya policy ena review ena e tlamehile e tseo very very clear gore di-transport tlamehile di be marked o tlemile o be le call center complaints call center gore di-parents di kgone ho complain gobane bang ba tshaba ho complain so bo be complain anonymously call center eo ya go qetela o tlemile gore policy e tlemile regulate le di-private transporters gobane policy e na le yone e bua fela ka ba subsidize ha ba bue ka ba di-private so tlemile policy e reviewe e be policy e hlakileng. Ntate Maponya wena o hopola go tharollo e ka ba efe mathateng ana le sebetsa mmoho le bohle ba amehang. Wa bona re tle re wine ntho ena kore Department of Transport e tlamehile be le nnete e berekisana le rona ka tsela e tlang ka lenaneo le right because now ka nako tsohle ba re misleader ba re isa kwa and then ha o tswa MEC o kena o mong o lo fitarana ke dikene tse thomileng ke mthako we are going to start again and always they give us the laws tse loreng a di tshwane re tle re be confused gore ntho tse di tswa kae melao e ba re fang yona o ka re ba inkela yona mo tlhaloganyong ya bona ba be ba fihle mo tseleng ya gore ba be ba re bitse ka mabitso and rona we are trying to comply with them re nke typical example ka ntho e tsatseng beke fitileng they called us or re tlise dikoloi for them to be checked and then so that re tsebe as the driver koloi e batla eng re di ste go Jabulani testing station we had like more than 100 and something vehicles there until ba be ba re no dikoloi tse ke tse ngata di koporo every day le ka tlisa 15 ya dikoloi re tle re le checkele tsona and then so that you know re ya kae so we were shocked or the next day dikoloi di a poundiwa yano so now that's why kere mo rona nnete bana yona mo rona and then the next thing MEC ata re ha re tsebe and we are shocked or ha etsa di road ntwena or invite we are going there with them we sit with them ko COJ le crisis committee le bona and all those so ha o fita nako e o fita kotsi e tshwanang le ba tlhapa matsoho ba ra ba ritse mo community. Ntate Matekanye lona le batswadi le reng tharollo e ka fihlello jwang mona
re matshidiso ke taba e botlhoko e etsetse matshidiso go batho ba South Africa kaofela jwale re bana ba bashwang ke bana ba rona dikgogagogano tse ke utlwang go bua ka tsona ntate Maponya a bua re ba lwana le department ya transport le ba lwana le department ya education ba patalane mara o a shwang ke ngwana wa rona he o ntse go gogagogana di adults tse di gogagogana di iswa ko bana ba rona ba shwa mo tseleng so ke a kopa commissioner ha bitse meeting rena re association ya di-school ka re emetse batswadi mara bo Maponya ba re tsebe le re tsebe commissioner re emetse batswadi ba bua kwa ba re toetse ka montle bana ba ba shwang ke bana ba rona jwale ke kgopela commissioner gore bitsa Department of Transport bitsa Department of Education bitsa association kaofela tsa le di-taxi le re kopaneng re bueng re solve because re ka seke Scholar Transport e qadile ka 1991 1991 I'm sure it's more than 30 years bana ba ntse ba shwa mo tseleng department e lwana le associations ba sa patalane ba sa etseng mara bana bona ba shwa ke kopa haholo ntate Tshepo commissioner ka ponyo ya leihlo fela ke kopa gore bitsa department ya education bitsa department ya transport bitsa di-association kaofela tsona di dule fatshe re rena re ka avoida jwang gore bana ba rena basho because department e sa patele bana then di-association di bolaya bana ba rona mo tseleng ke le buile haholo ntate Matakane ke le buile haholo mhlomphehi re nke decision gore o etsiwang ntate Matakane ke le buile haholo commissioner ka metsotswana e 30 fela e bang mmuso o sa kenye tshebetsong ditshisinyo tsena tsa lona le tlwetsang re tlo ya khoto ntate and ha re ya khoto re tlo holder department accountable ho department really a constitutional body o tlamile o kenye ditaelo tsa rona tseleng mara se department fela di HOD di MEC di minister di officials re tlo ba holder personally responsible ho bale jwa ka ntate a bua re ka se be next year hape re bua ntwena re na le report tse ngata tse bontsha gore ke eng bothata ntho ya botlhokwa ke tlamile re kenye tshebetsong diphetogo ntate Maponya ka metsotswana e 30 se re ka se lakaletsang gore jaaka ka professor a boleletse ka mo nnete le transparency ya batleya in the department in terms of gore tshwanetse batle ba berekisana le rona ka tsela ya ntle ba re regulate ka tsela tse loketseng gore re tlo gona gore re pholose setšhaba se a se gore ga rena taba le bana ba ba rona le rona re ba kgathalela bana ba re ka rata re be bereka in environment e tlabe le safe e na le order Bahlomphehi ke le buile haholo ka nako ya lona ntate Matakane le wena ke le buile haholo commissioner le ntate Maponya ke le buile haholo ka nako ya lona mo lenaneo la ka jeno le fella mona e ba le rona hape bekeng e tlang ka Mantaha ka 8:30 ona mona ho SABC2 o ka re ngolla ho leihlo la setjhaba @sabc.co.za re boetse re na le leqephe la Facebook mo o ka buisanang le rona lenaneo la rona le boetse le a fumaneha ho YouTube ho utlwa holo ka lenaneo le latelang mamela Lesedi FM Thobela FM le Motsweding FM ka Mantaha hoseng ha bi khotso